Ai rā nei me mōhi o ngā mātua I nā haerea I ā rātau kōtiro ki te whakatahe I ā rātau pēpi. Koina te pātai kua puta I te ki te ngātu I roto I te rua te kautau, kua piki te nui o ngā kōtiro whakatahe I ā rātau pēpi mā te kotahi rau o rau, a ko ētahi he te kaumātahi noaiho te pakeke. He taiohi tonu a Marama Davidson I te wā I hapu ia ki tāna tamaiti tuatahi, a pērā me te nuinga o ngā wahine taiohi, he nuinga kare ā-roto, ētahi he taumaharawa. It's scary. It's can be humiliating. You know, there's whakamā, there's confusion. And I mean, even as adults, let's face it, we still have those times. So as a young person, it is a vulnerable time. I whakaritea e Marama kia whakawhānautia tana pēpē, he oi mo te nuinga tonu o ngā kōtiro rangatahi, ko te whakatahe ke te huarahi, a kai te piki haere au wata tauranga. I te rātau, whitu te kaumā iwa ngā kōtiro I wainga I ngā tau te kaumā tahi, te kaumā whā, I whakatahe I a rātau pēpē. Rua te kaumā iwa o rātau, he Māori. I tēnei wā, karekau he ture e mea ana me whāki atu te tamaiti ki ona mātua I nā whakatahe ana ia I tana pēpē. He oi nā te pikinga o ngā tatauranga, kua puta te karanga kia whakarere kētia tērā. Taku mōhio anō we tahi wā, kei roto I te whānau anō, we tahi o ngā raruraru. Engari rapua mai, he kaiawhi atu I te kōtiro. Kia haka mōhio atu ki roto ki te whānau. We would want young people to make decisions, but with whānau, whoever that may be, so that they're not making those decisions on their own at such a very young age. I tēnei wā kei te whakaritea tētahi pire whakatahe hou e te mema o te rōpū reipa Stevie Chadwick. Ko tētahi o ōna hiahia, kia āhei te wahine ki te whakatahe I tāna pēpē e ono marama I muri mai I te hapūtanga. Kaua ko te toru marama. Hoi no tāku hakaro, kei te oranga, a taku kōtiro, me waku mohopuna. Hore koutu atu. Mena he ture e poro tutuki atu ana I wena hakaaro, haka kāhorengia ko te ture. Mā te wā e kite me naka whakamanatia, ka hore rānei. Mikey Sherman, Te Karere.